Mına kılıp attı. Badu jetem kayedesин. Sol qarab 91 2.8 benzin 265 ming so'm, 265 ming. 557 16 66 01. Qana tapçı var mı şunday? Var mı? Çok. Badu akadachi. Matiz, Satiz va bir falakatlarlar negizichi. Baştan sostaniyasini qara. Başta Badu'nun sözleri ideallik. Badu'nun sözü mü emas bu? Natur ideallik. Başlama pol bollarını qaraç Badu. Seni bana minütünde Mersin ettirken 13 ming oldu. Yuridika jaqtan başlatak Audi çıkarılgan yılı 1991 2.8 объемda benzin. Bası 265 ming so'm. Qiylalar tushib beradi deb o'ylaymiz. Байланыш номерлер 557 bilan 11 66 01. Kimga qiziq bo'lsa chalg'ila, ani Badu'nun shu nimaga akkauntini отметка qilinglar 265 ga. Ya hacım nelerle qiltasың ha? Ha, arzon бағада chiqarish kerak. Alan fitni kutgandir, ayovay ko'p da, qachon arzondaydi deb. Mana aksiya deb jana aytmadimmi? Реальный бағада sizlarga jaqa turgan бағада, бұл 1.5 объемда, бұл 1.3 объемда. Ekosini teng 315 ming so'mdan ile qo'ytabыз. Qo'ychi. Бұл реальный баға задатық qo'tarasыңlar, ким birinchi qo'tarsa o'shaga beramiz. Bizga mo tanish, bilishga bermay yo'q андай. Jet obos ko'rgilar kimga jaqsa beramiz. 2005 bir texpasport aldım. Salonlarını gösterle. Salonları tuğanlar. Aksiyaya koyup saldı hacı. Hafta salonda наличиеде болады. 2004 1.5 объемда. Kırgız номер. Ekos'tan Kırgız номерде оформление сразу kılıp veriyoruz. Maksimально шашылғыға 315 мing so'mdan aksiya. Ana. Tuğanlar жетишип калгыла. Telefon номерлерди экранга коебуз, ошол номерлерге байланышасыңар. Россия номер сатарsan biz Kırgız номер satamiz. Ana hacıyım только Kırgız номер сатамын дейт. Туғандар, Баха Бишкек автосалоны кызматта. Келе бергиле мынакей, наличиеде болот Куда кааласа. А, хажы? Honda Jazz 2006 жылкы 1.3 объемда. Механика баасы 390 мing so'mga ушу досум сатат. Канчага беребиз реальный баасы? Окончательный бар. Номерди айт, бул, номериңди айт дос. 705 01 49 02. Достор, ушул досума чалсаңар, өзү силерге ушу машинаны берет. Реальный баада койтат. Авалы жакшы, ПТС, СТС-тери бар. Мотор коробкада иши жок, коробка передача механика, ички авалдары, отуруштары таза. Мотор коробкада иши жок буюрса. Баасы 390 мing so'm. Срочно чалга, байланыш номери айтылды. Айтың байланыш номерди? Дагы бир кайталап кой. 705 01 49 02. Чалга онда. Жигиттер кече Эксан жария садака кылдык эле го. Кудайым буйрса, досубуз деле кече таратып атканыбызды көрүп калып, атайын өзү нан жаптырат. Буякта канча штук алып келдиң досум? 170. Ар пакетке канча штуктан кошулат? 2 штуктан нан деле кошулат мына. Аллах разы болсун. Топ илешип калды деп ойлойм. Иншалла ниетибиз түз. Самый главный азыр койлорам келип атат, союлуп, эттер кошулат. Saat 3'e çakırabız baydık. 3'e çakıraylı. 3-4'e gelirsin. 3-4'e gelirgile çınığı muhtaçlar. Şuradan gelip birden paketini alıp jakşı patаңарды berip ketesiniz. Onlar bugün değil mi? Bugün kaçıncı fevral? 9 mu? 9 ha? 9 fevral eken dostlar. Anan Esinger'den çıkıp geç kalıp kalmağılar. 9 fevral saat 3'ten başlap 4'e geliyorsunuz. 6150 dollarga buyursam oldu. Lexus'u verdik Bayekeviz'e. Nereden geldiniz? Havas'tan. Havas'tan geldi buradan. Rasыңар mı? Ол документтерini, дайырыстерini даяр кылып, жаздырып, ол техпаспорт, машина, бүт барын сизге тапшыртабыз. Жакшы күндөргө айдап, силердин кызматыңарды кылсын машина. Бака автосалонго бир жакшы эмелерден айтып коюң сөздөрүңүздөн. Кандай бүттү байке? Жакшы буйрса, рахмат силерге дагы. Баарын документтерин бүтүрүп, арестманеттерин текшерип, бүт дайырын жасап, кол чыгарматып кетирип атат. Буйрса, жакшы баарында өзүңүз разысызбы? Разымын болду. Дагы бир жолу. Жакшы күндөргө айдаңа таксыр. Анан туугандар, бүт бары документтери таза, жакшы документтер так машиналарды алып келгиле, биз дагы ушундай кылып эле документтерди түз кылып туруп сатайлы. Бака автосалон кызматка келе бересиңер. Ассалам алейкум. Фиттерге жазгылачы. Ким күттү? Мол фиттер качан арзандайт экен деп мына силерге. 333 миңге койтабыз. 2001 жылкы 1.3 объемдо
Болгону 333 ming so'm. Laboy bütün ichki voldan sotib qo'y, mashina yurib turadi. Biroq ne deysinglar tug'anlar? Bunday sostoyение 333 mingga, biroq o'ta arzonda. O'shoga kim birinchi zadat fotorsa, o'shoga beramiz. Baylanish nomerni aytib qo'y ukan. 0555 50 40 53. Korobka. Yaxshilik, korobkalari yaxshi. Motor yurib turadi. Motor ishlashi o'ta yaxshi. Qirg'iz nomerda оформление сразу qilamiz. Шашылға, задат которыға сразу болса сілерге береміз. Біз автосалонда наличиеда болады. Баду ака дагы акция кылам дейт комо машинаны. Баду акам не болду ака? Бул жагы акция болуп кетти. Вообще арзан. Сенен айтайынбы? 245 миң коюп атабыз машинага. Муслим жетим, каяктасың сен? Кече чыгарып оттун эле, могу машина. Santa Fe 2001. Объем канча эле? 2.4 бензин. Ишин тартчы. Benzin. Бензин деп атабыз, Оштон келип калды, Оштон. Машина конкретно машина екен туғандар. Кимге интересно болсо, номерин калдырап, сразу байланышка чыгабыз. 245 миң коюп атабыз туғандар. Мындай сени жок, Кыргызстан боюнча жок. Муслим сага ответ бу досум. Карачы, салонумду кара, артын эле ачып тарчы укам. Туғандар, иши жок, машина дәңгел жакшы, сразу оформить кылып беребиз туғандар. Химическаны кереги жок, машина дәңгел жакшы. Муслим сага ответ бу, жесткий ответ досум. Бишкектен тапшы Santa Fe 2001, мындай сени жок 245 миң. Номер 223 0015 00ге байланышка чыгабыз. Кече мындай кылып оттун эле, Баду де. Муслим каяктасың, жетим. Мага сага ответ жесткий. Шептер мякта отурат го. Баду акам не болду ака? Укам акцияга кирди. 490 миң сом, 2003, 2 объемду. Туғандар, мындай сени чыгарбайт. Кече Муслим чыгарып аттылы, мындай чыгарат досум. Муслим сага ответ да бу жесткий. Бая жетим дебей карачы, комментарийга жетим дебейчи деп жазды бирөө. Жетим дебей, Муслим бу сага ответ досум. Конкретный, мындай сени чыкпайт элер. Автомат коробка ооба. Кандай экен элер арты? Артындагы узун экен досум. Тарт сука. Туғандар, кимге интересно болсо, байланыш номерди коем. 223 00 15 00ге байланышка чыгабыз. 490 миң сом. 2003 2 объемда туғандар. Люк бар эки жакта, алды деле, арка деле бар. Ата мындай сени редке чыгат. Алдын эле тарчы мындай, вид тарт көрсөтчү укам. Дөңгөлөк зима туғандар. Кимге интересно болсо, байланыш номер коюп сразу чалабыз. Муслим досум мынандай сонун дамке деп жаздырып койду. Мойкадан чек-чек кылыптыр досум. Красавчик. Мен сен тамашалашты деп койдум эле досум. Кана берки номер. Ким тартатына барбы тартып коюп тургандар азыр. Мына карасаң 04 дамке. Паливаны жаман көрөт элем өзү, бул досум ага кан сайын паливный болуп жүрсүн деп жазып койдум. Bu canına arkasına Keçe biraz seni demir ala dedi de. Hanım demege alsın o sen demir ala degen bana. Teknik Allah'ım beni kırık olsa kanal olur. Ama dep turar eyla. Ama sor işayet. Dostum bunu sertifikat. Bu veya pakamen atıldı. Bu öyle mi? Sen atıldı. İnşallah Allah razı olsun. 04 дамке деп. Өткөндө 3-4 досубуз айтты эле, досум тагып берейли dediler. Сен коем бахан такан байлап коеюн дедим эле да. Анан досума айтып атса ант жок деп эртемен айдап кеткен. Досум туруп турасыз контент кылабыз эле. Allah razı olsun досума рахмат. Мына да өлүп калыптыр да. 04 211. Биринчи мен бара такси кылып жүргөм, Мерсин билет. Номер алынды буйруса. Азыр оформ кылып Дамирдин өзүнө башкасын беребиз, Риодо азыр.
2006 3.3 объемда гибрид. Басы акцияны 7900 срочно бар. Кыргыз номерде апарман саат беребиз. Багой бүтүн. Достор, ички абалдары да жакшы, чуколдор кийгизилген. Аласыңар кеттиңер. 7900 ким биринчи задат котор сошого беребиз буюрса. Абалы жакшы, машина жүрүп турат, лишний звуктары жок. 3.3 объемда гибрид. Жол тандабас, 4 ВД тугандар. Абалы жакшы. Атасына белекке деген болсо, ниети барлар болсо, мынаны алып койгула. Кузуунда серьезно иштери жок буюрса, бир эле мойка кыласаңар кеттиңер. Болгону 7900 срочно баа. Байланыш номерди көргөзүп коебуз тугандар. 3-чү ряд сидениясы да бар экен тугандар. 3-чү ряды да бар. Байланыш номерди көргөзүп коебуз. Кышкы дөңгөлөктөр салынган, дайя чал болот тугандар. Тугандар, патриот. Бадыбек айдап келди ба? Келчи ука мындай. Мына келчи. Müslüm жетим, сава ответ бул, жесткий ответ. 285 миң чыгарып атабыз. Внедорожный машина 2005. 2 жети объемда, телефон номер 553 11 81 41ге байланышабыз. Сена вообще арзан коюп атабыз тугандар. 285 миң коюп атабыз. Эгесиге сразу байланышка чыгабыз. Внедорожный машина, мындай машина редко келет. Тарчу көп. Жаман бий. Дөңгөлөктөрдү карасаңыз. Либо жака кетет. Кыргыз адамды аты да бул. Аслан Баптан эгеси. Сразу оформитан кылып берет сүйлөсө. Расиге алып барды. Внедорожный машина келет. Дөңгөлөк зема туганда. Люк бар. Ата машина бөлөк. Битте бул, жабылта битте болуп жүрөт азыр негизи. Кимге кызык болсо, телефон номер 553 11 81 41ге байланышабыз. 285 миң тугандар. Машина пушка, сразу отурат айдек, бул готово. Артын не тарттың бул, кара, тартып кой. Битте хемицкий кылып коет болду. Либо жака кетип атат. Müslüm жетим ушундай машина чыгарчы Бишкектен, Хажы экөң баягы эң кымбат чыгарып атасың, кетпей атат. Мен чыгарып атам, сразу сатылып кетти. Шуну арзан кылып беребиз, дагы 285тен кечине өтүп беребиз. Дөңгөлөк зима, тартыч дөңгөлөк. Байланыш номерди коебуз, сразу чалабыз. Жети облуска доставка бар тугандар.